Gitondo ngiye kuvoma mageze mbona abantu munsi y'akayira baryamye. Eze nahasanze agakapu, nasanga agafuka karimo amakara, tungurutse mu maso mbona ibintu byo mu mutwe byasohotse. Turebye haruguru tubona umugabo arahatambitse. Wa mugabo yahise aza yirukanka ahita atubwira ko ari umugore we. Wabonaga ko yavuye amaraso cyane mu mutwe, yanashotse agera hepfo, n'umwana yari yubamye yubitse umutwe. Ibyo byambabaje. Ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu, aho umwana na nyina bishwe, dore ko umwana yari afite imyaka 3 y'amavuko, dore yuko nyina yari afite imyaka 28 y'amavuko. Umuturage wamubonye ubwa mbere yaragiye kuvoma, arangije arebye gatonya ngo abona umufuka, arangije agenda asatira, nibwo yasangaga uyu mugore ibintu byo mu mutwe byasohotse. Ubwo aravuga yuko ubwonko aribwo bwari bwasohotse ndetse yapfuye, n'umwana we yapfuye. Uyu mugore bamwita Mushimiyimana Aline, niwe usobanura ukuntu byagenze. Ako kanya bakiri aho ngaho bahise babona umugabo aturutse haruguru, araza aravuga ngo uyu ni umugore wiwe. Nasiyongowe ntibamwishe butungo ubu ngubu ko akubise hano, bakubisa n'abakubitishije kuko igiti cy'igitiyo twakibonye hagana hepfo, n'uduti dutoya twagiye dusaduka, bagiye bajomba basa n'abajomba mu mazuru hose no mu matwi. Umuhini muri cya mugongo ejo yari yanaguze kamambiri z'umwana we mukuru. Ni ibintu bamuhondaguye mu mutwe, ibiti banamukubise twabibonye, ni ibintu bijyanye n'imihini y'igitiyo. Ubwonko bwamanutse, amaraso umuvo yatembye, byatubabaje cyane. Abaturage bafite agahinda n'amarira bitewe n'ibyo baboneye hano. Bavuga yuko bamukubise paka umutwe umenetse, akava amaraso menshi ndetse n'ubwonko bugasohoka. Bavuga yuko ibingibi byatumye benshi bababara, abandi batangira kurira. Ubugenzacyaha bwo bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane abishe uno mugore ndetse n'akana kiwe k'imyaka 3. Gitondo ngiye kuvoma mageze mbona abantu munsi y'akayira baryamye. Eze nahasanze agakapu, nasanga agafuka karimo amakara, tungurutse mu maso mbona ibintu byo mu mutwe byasohotse. Turebye haruguru tubona umugabo arahatambitse. Wa mugabo yahise aza yirukanka ahita atubwira ko ari umugore we. Wabonaga ko yavuye amaraso cyane mu mutwe, yanashotse agera hepfo, n'umwana yari yubamye yubitse umutwe. Ibyo byambabaje. Umugabo wa nyakwigendera yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, asobanure impamvu afite telefoni y'umugore we yapfuye, anasobanure impamvu yagaragaye aho umugore we yapfiriye ako kanya gipfa, kugira ubwo abaturage bahamusanze. Ni mu gihe yajyanywe kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo ahatwe ibibazo, icyane kitamuhama araza kurekurwa, icyane kimuhama araza gufungwa. Ariko ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye nimba koko ari we wiciye umugore n'umwana. Ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu, dore yuko abaturage bavuga yuko abishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko ndetse bakica n'akana ke k'imyaka 3 y'amavuko bakoresheje ubugome bw'indengakamere. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko bakoresheje ubuhiri bamukubita mu mutwe, ndetse bakavuga yuko aho impande bahasanze n'uduti bikekwa ko baba badukoresheje batobagura mu mazuru. Bavuga yuko bahasanze umuvu w'amaraso ushoka. Ni mu gihe rero abaturage bari mu gahinda ndetse n'amarira. Ibi byatumye polisi y'u Rwanda ivuga yuko uzagerageza gukora icyaha n'igisa nacyo azahanwa ndetse agatabwa muri yombi. N'umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzagerageza gukora icyaha azajya hose azafatwa agatabwa muri yombi. Nasiyongowe ntibamwishe butungo ubu ngubu ko akubise hano, bakubisa n'abakubitishije kuko igiti cy'igitiyo twakibonye hagana hepfo, n'uduti dutoya twagiye dusaduka, bagiye bajomba basa n'abajomba mu mazuru hose no mu matwi. Umuhini muri cya mugongo ejo yari yanaguze kamambiri z'umwana we mukuru. Ni ibintu bamuhondaguye mu mutwe, ibiti banamukubise twabibonye, ni ibintu bijyanye n'imihini y'igitiyo. Ubwonko bwamanutse, amaraso umuvo yatembye, byatubabaje cyane. Abaturage bagaragaza yuko abishe uno mugore n'umwana wiwe bamwishe urupfu rubi cyane, ndetse bavuye amaraso atagira uko angana, bakubiswe ubuhiri, ubwonko burasohoka. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, narimerereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kayumbu, ahabereye amahano akomeye cyane, ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, ahapfiriye umwana w'imyaka 3 ndetse na nyina w'imyaka 28
8 y'amavuko. Nongere gushimira wowe wakoze subscribe, uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Amakuru nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda.